Mauliat na dihamo Ragan Pamurunami Mamurunami Ya memang. Bunga pasatami betul somon kolom ni rohanami tu pahapunami berenami lainami ope partikiran pasatami matu mambulu mulai deh. Di hamu permusim namin rohami lao manoba hula-hula namin sekaligus do bermangiut asabet kamu godang nahobar tusin musim namin.
Puro humos, mula na si Bietong lebih para kemenangan motoran namin si Daud. Dihamu radani pamburu nami nungabang molo hami radi dua mangburu molo tumadung dope radi duhami siap duhami patu duhamu ma sono tahta na budari uparadi hami jala asa kupasatami tuhamu radani buru nami anong buru nami maulati Adi konsep nih. Para di kamu matuhi si nalaw si Dalo. Adio konsep tayo. Naparjolo na budari onong ma bere nami lima bere sada Ang mga radyon, ang mamang nimo. Wano nga mga nari mong buru atong niya mo parusin na mahami pasatong ulos kolong nami asa hibas-hibas akabere nami sa tulog na las na sida sorry ng las pertodin na sida niya paso-paso siya tuwata ng pagkikiyang motang yang nami asa sada tumuruan niya kabere nami tujuan nami kamu amos na partusi
bodo nami marideon ulos nalas bodo nami tu keluarga kay bodo nami do amang bodo nami iso kamu musik na isay-isay na din ganyan amang mulat eh. Jadi emang permisi nami. Kalau parupa tulang nami sekaligus paro saton songon. Dengan apa iba? Kau mau musik kau partisi.
langsung mah asahatan studio nanti. Jadi ya sa kamu mah asahatan studio nih. Yamu tulang nami tongdo dumula anak serbian asa tongdo panakokon nami Puru, ya kami pura-pura sudah balok, sudah marah deh kami. Dan melihat kami masuk ke buku dia lama muno. abi man Kemarin dia nguru, unga bi man abang pongkok sih, karena kami lalu masuk ke buku dia lama dia nguru neman. Atau kayak kamu gue tengah rebang sih. Musik. Mantap. Apa musiknya sudah war sama Puru, kami mah kami ya kami mengadu banyak pengusaha kita buku dia lama muno. Bisa kan guru mengenai resi dan konsep.